Vrijeme je za moju posljednju provjeru. Sada ću vidjeti što može egipatska božanska karta. Obelisk mučitelj, pozivam te žrtvujući 3 svoja čudovišta. Egipatska božanska karta ogromna. Obelisk mučitelju, da vidimo koliko si doista moćan. Sada ti nudim svoja 2 preostala čudovišta. Ubij njihovu moć kako bi povećao svoju vlast. Nikad nisam vidio ovako nešto. Obeliksovi bodovi za napad su preveliki. Obelisku, u napad! Pokaži troglavom plavokom zmaju zašto si poznat kao mučitelj. Obelisk, uništi troglavog!